ونقول لكل المعتقلين، لكل شبابنا المعتقلين: ابصقوا في وجه جلاديكم فالمستقبل لنا. دروژه وەکە ئیرۆدا خەباتکار و سەرکردە و کەسایەتەکە نیشتیمانیش بەر کارێزما خۆیان تایبەت و گوتنا ڕاستیە ژناف تەفگەرە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانê و ئازادی خوازان لە سووریێ هاتە تەرۆرکردن و شەهید کرد. لن ندعك يا بشار الأسد تسلم بما فعلت، فالمستقبل قادم. خەتیرە ئازادیە دەریایەک بۆش حەزکردن و مرۆڤاهی و پەروەریە ئاشتی و ژیانە برۆمەت. سیاسەتمەدارێکی کاری بوو بجانێ خۆی هەردەم جوانان بخۆڤە گرێ بدا. ومەترسیە بێخەدە دلێ دژمن و نەحەزێ کوردان و دژمنێن ئازادیە دەبتەڤاهی. بەلێ ئەو کەس شەهید مشعل تەمۆیە. یەک و ببیر و باوەریە خۆ دیوارێ ترسا ڕژێمەکە شۆفینی شکاند و تانەها دجڤاکە کوردی دە بەحسا وێرەکیاوی وەکو نمونە تێکردن. شەهید مشعل تەمۆش دایکبوویە گوندێ جەنازێ یە بسەر باژارێ دربێسیڤە ساڵە 1957 خێزاندارە و باوێ 6 زارۆکانە. دەرچوویە کۆلێژە ئەندەزیاریە چاندنیەیە و خوێندنە خوا ji sala 1980 بidawî aniye. Di sala 1980 da ji aliyê desthilata behs ve ji karê xwe wekû karmendekî rêveberiyeke fermî hate dûrxistin. Di sala 1972 da tevlî Partiya Yekîtiya Gelêriya Kurdî bûye. 20 salan bi wê partiyê rema ta ku gihişta asta endamtiya polîtbîroya wê. Di sala 2000 da Mişal berê xwe da karê rewşenbîrî û li gel hejmarek dijberên Sûriyê بەشداری کۆمیتên گەشتکردنا civaka sivîl dekir û yek ji endamên wan komîtan bû. Di dehê meha 12 da sala 2000 dîdargeha Celadet Bedirxan ya rewşenbîrî da mezrand û hejmarek gotar bi her du zimanên Kurdî û Erebî nivîsandin serbarî çîrokên Kurd. Ji wan jî kelîme exîra آراء ومواقف وصدقية الباحث عن الحق في نفيه، حق الآخرين، هشاشة الواقعية وصحة النهج في مسارات الانهيار، قراءة في الأطياف والألوان. هروها دچی روکن دن بکردی بناوی گوپال سور و کاغذن جپرتوکن ولات. دبیستو نه مها پنجان دا سال 2005 شپیلا پیش روژا کردی لسوریه دا مزراند. شهید مشعل تمو دا 15 مها 8 دا سال 2008 جالی استخبارات اولهیه اسمانیوه یا رژیم اسد لسر حلب کوبانه بتومتا پیوندین لگل امریکا و شاندنا زانیاریان درباره وزارت بەرەڤانیە ڕژێما سووریێ هاتە گرتن. ئەو یەک بتەنێ بەهانەیەک بووش بۆ دوورخستنا مشعلش خەباتاوی و هاتەڤە گوهستنش بۆ شاقی ئەولەهیە سیاسی یا ڕژێمێ لە شاما پایتەختە سووریێ. لە پێش دادگەهێ و درونشتنا دوویەمدا یا دادگەهێ بان کرد و گوت هەر کەسێک و بانگا دەموقراتیەتێ لە سووریێ بکە تێتاوانبارکردن. دیازدەهێ هەیڤا پێنجاندا ساڵا 2009 ji بۆ دەما 3 ساڵ و نیڤان فەرمانە زیندانکردنê li ser hate ferzkirin. وê demê Mişal got her tişt ji bo miletê Kurd asan dibe. Dadgeha behs ew bilawazkirina hestê netewî û nêzîkbûn ji serweriya dewletê û lawazkirina dirûniya dewletê û drûstkirina pirsgirêkên taîfî û belavkirina fitneyan ji bo drûstkirina şerekî navxweyî tometbar kir. Di 5 meha 11 da sala 2011 ji bo bêdenkirina tevgera nerazîbûnê ya ku li Sûriyê belav bû Mişal serbest hate berdan. Berî serbestberdanê jî daxwaz ji hevalên xwe endamê şepêla pêşeroj kirbû ku tevlî şoreşa Sûriyê bibin û derkevin kolanan. Piştî serbestberdana wî wîhên rejêm li ser xwe bû, Mişal ji kanalên ragihandinê re û li nav ciwanan de û li pêş kamîrayan axivî û dengê xwe bilind kir û daxwaza bihêzkirina şoreşê hilweşandina rejêma Esed kir. هەروەها بەشداری دڤەکردنا چالاکیên Kongirê Hewarçûna Niştîmaniya Sûriyê da birêya Skybê ku li bajarê Stenbolê Tirkiyê hate darxistin kir. Beriya terorkirina wî Mişal Komela Niştîmaniya Sûrî dibin navnîşana Eqîdetuna el-Hurriya ve Quwwetuna el-Kelîma ku hejmarek ji kesayetiyên dijberiyên Kurd û Ereb li xwe digirt da mezrand. Di nehê Eylûna 2011 da rastî hewleke terorkirinê hat, lê ew hewl neçû serî. Di roja heftê cotmeha sala 2011 da ji aliyê 4 çekdarên nenas ve hate terorkirin û şehîd ket. Terorkirina Mişal û şehîdketina wî nerazîbûneke cemawerî li Sûriyê bigiştî û devera Kurdî bi taybetî li gel xwe anî. û bi hezaran xelk li Sûriyê û Ewropayê derketin kolanan û daxwaza helweşandina rejêmê û serokê wê Beşar el-Esed kirin. Di roja duyem ya terorkirina Mişal Temo da xwe pêşandar bi dehên hezaran derketin û tevlî cenazeya wî bûn û merasîmên cenazeyê bûne xwe pêşandan û
و têda daxwaza hilweşandina Esed hate kirin. Serbarê mangirtin û greva Kulqamişlo û hin bajarê din rûdayî. Hejmara xwepêşandaran gihişte nêzîkî 50,000 kesî. û çekdarên ewlehiya rejêmê berê xwe da xwepêşandana cemawerî ya cenazeya Miş'el û dest bi gulebarankirinê kirin û du xwepêşandar şehîd bûn serbarî birîndaran. Xwepêşandanên nerazîbûnê li ser terorkirina Miş'el Temo li bajarên Sûriyê din jî derketin. Wan Cumana Niştimaniya Sûriyê û Yekîtiya Ciwanên Hevrêzên Kurd û hin aliyê din yên dijber li Sûriyê rejêma Esed bi encamdana wê kiryara terorîstî tometbar kirin. Herwiha Amerîkayê jî ew yek bi bilindkirina asta nearamiyê ji aliyê rejêma Esed ve birêya armanckirina sembolên opozisyonê tawanbar kir. Lê rejêma Esed ew tomet ji aliyê xwe ve red kir û got ku ew yek bi destê grûpên terorîstî hatiye encamdan. Şehîd Miş'el wekû yekemîn şehîdên serkirdayetiya siyasî ya dîrokî ji opozisyona Sûriyê re û yekemîn şehîdê Qamişlo hate binavkirin. Şehîd Miş'el yek û ji bo wî welatiyên Qamişlo sînga xwe kirin mertala guleyên çekdarên rejêma Esed û tevlî bombeyên rondikirêj û gulebaranê dest ji cenazeya wî bernedan û venegeriyan. Welatiyên Amûdê jî di pêşwaziya cenazeya wî de peykerê Hefz el-Esed anîne xwar û cenazeya Miş'el li şûna peykerê wî danîn. Dem û sal li ser şehîdbûna serkirde Miş'el Temo re derbas dibin. Lê ew ji bîra milletê Kurd û Sûriyan bi giştî neçûye û dê her bimîne xetîra azadiyê û şehîdê gotina rast.